tukang cekut. Jadi namanya saha? Ya tapi Jadi jualan di jam sabaraha jeung kita bisa balap. jam 8 di Katabu 4. Harga cekutnya sekarang. Kalau bungkus nasi 3.000. Alamat ibu di mana? Di sekitar mana? Kayak alasan ibu jualan cekut. Boleh. Sarung kopi jualan di sini. Nah, ibu sok jualan di mana? Mangkalan lu ngambil tanam aja ya tiap rasa belasan padon. Naon sih?